আজি আমি সকলোৱে মিলি উইংছ অফ হাজৰিকাৰ প্লেনখন চাবলৈ আহিছোঁ। আমি গম পোৱাৰ মতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হ'ব আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ কাম জোৰদাৰ চলি আছে। আৰু যেতিয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈ উঠিব তেতিয়া আমি সকলোৱে খাবলৈ আহিম। आया मेरे घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा मेरी हार भी ले जा मेरा दर्द भी ले जा मेरा घर भी ले जा मेरा धान भी ले जा मेरा कान भी ले जा मेरा नान भी ले जा मेरा नान भी ले जा नान भी ले जा मेरा धान भी ले जा मेरा धान भी ले जा मेरा घर भी ले जा कल रात आया मेरी घर एक चोर आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा